Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Centennial. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of all those time. Ay, Apaw, nay. ano yan? Eh. Nagturod ka lakit din ay agustay. Una aturod tarusok mo na kumananta. Yan. Awan bili mo kanyak at itikin ng taan. Magbili ba kumakot pa na kabot asinto na daw. Asus! Kit no isuday tati may sa nagkrasam kanyak, kitilain ko ako manta. Adula amin ng barakon. Talaga mo. Sus ka. Kundi kanta ka pala dita, maladaw kan. Anya kumaita, siyagmat ti barangay chairman. Adaya makadiktar kanyak no anya ti kayat ko nga oras nga ipapanyi opisina. May isa kamot. Gaputa na itantan manen ti barangay kan SK elections iti dito December 2022 parparaw pa manan tapan nagserbiyaw. Isuda? Saan na siyak? Aduh, amin nga baw. Saan na bali? Basit langan nga anos. Santo na siyak ti barangay chairman. Ingem. Kagawad ak tumanin. Ka, namnamaan mamakarwar kan to ba kagawad? Manot tawon maon. Nauman, dagiti tao kan kagusteng. Nagkuna! Ay, sus ka! Di mo laam mo. Di pa'y napog sa tipusag di mangartap kanyak baka. Anya? Iti history di nagbugsutan barangay. Siya ti the best nagbarangay chairman. Si kaamutlat mangibagbagay ti kastakot. Ah. Gamamok. Adon ti mangliblibbe iti liklikuram. Amok dagiti saan ang makasublat. Aday tatatang, agkapi kayon. Una, yan. Kadwayo ko man ni nanang, adalinutok ahat kay. Nagramanan dito yung kape. Organic nga rod. Tatang, good for the body talaga. Sige, hagin istorya kayo man laang, dala aramida kay dya kusina. Sige, Wayne. Binasayo ka din, ito naka-headline, ito pagiwarnak, tatang. Ay, Wayne. Nagasat na ito'y lakay nakadanon iti edad na sa ngagasot ang naka-headline.
Uy nga raw. Ket karaman iti naimbag agasat, dagiti nagado nga apo ko na. Uy, manipod iti apo ko na kadagiti anak na, aging ka kadagiti apo ko na iti tumeng, nga anak dagiti apo ko na, nga anak dagiti apo ko na iti tumeng. So, nagtayma ko na nga apo ko na iti dapan. Awan ti apo ko iti, di lang may bagbaga akon. Ado ditoy, tinipadabag nga apo ko na iti dapan. Anya nga tati sikrito dagiti makadaanon iti kastoy nga edad, hado may. Kaya't yun sa katadanunan ti isa nga gasot nga edad. Manot taon nyo itanaya. Tawan ka? Tinain. Tinain? Wen, pugtwa mo na niya dayta at tinain. Mabalin na 69, 79, 89, no 99. Ay wen. Oh, anya at tinain, ti pa nagkitam kanyak. Kwa? Mabalin 69. Oh, exactly what I mean. 69. Very alive and kicking. Ay na. Andyan, ti katuga ka kaya. Dede, mo ti magusto nga ugali na no tuma. Narabak. Ang dagundaway kasla kaindad ko lang nagsarsarita kami. Ngayon no kumaraw. Grabe mo, ti blackmail na kanya. Tanila tarusa ti isang gana. Pudno nga ta, 69 nan. Dahil ito tirigat na. Tas saan ko asigurado ti edad nan. Awan pa iti panagkunak. Manulat tawan ni Rosa. Madanon nga ta, dakatugangak ti sanga gasot nga edad. Lumadanon na ti kasta. Ket marigalwan na matiti sanga gasot aribo a pisos. Anya nga ta ti pangan-anwan da. Ay, nag-aasat damo't nubilang takasta. Uy, adaak man dito, yan ang nakailan. Iturog ko man pa'y. Awan matlat aramidag ita. Malugaya man itawan ni Lolo Panday, Rosa. Nasurukan ano benta 99 plus nan. Kaano ti birthday na? Inton umay abulan samot ten. Ay, danta ni nga roda eh. Namadano na ti centennial na. Makaalamat iti 100,000 pesos manipod iti gobyerno. Isumat ibagbagan ni tatang. Bareng ano saan niya agsaksakit. Man-mano at talagang ti makadanon iti kasta nga edad. Ngun nga rod. Sa bali nga minti lifestyle dagiti lalakay ken babakat ita. Nang runa ka dagiti adda iti probinsya. Unmat kat diya. Kan isudat masalsalwadan. Ado ti benepisyo a para kadakwada a seniors manipod iti gobyerno. Dayta ti lamang da. At adupay kit din ti matmatay nga agkabanwag. Nang runa ka dagiti pasaway wenno adot bisyo na.
manutawan kon Osteng. 99.9 yun, amang Panday Kalbo. 99 yon amang Panday Kalbo kunam. Sino ti Kalbo? Da kayo. Siyak tinauna nga anak yaw. Buwansa. Ay, nagasat pa lang ni amang. Tawaray tinalikodan ng tilangit kat mayatlat at tirungiitan na. Naragsaklat ay ti panagbiag na. Anyan. Nay, apay amang. Payakas kala agar aram iti panagkitam kanya. Sapay, kimot dagi takas la subel ni sawak. Subel mo. Anyan. Yan ta subil ni sawak. Apay, inuang. San mat. Naglawag pa ilagayam ti panagkita na. Ay sos, di kan aglibak baraw. Anang tawid kanyak akalbaw. Wan amang Panday Kalbo ay agpay sunod. Makaadukan. Bilangan kan. May sa. Nan. Kita man tatangan ti sakam Osteng. Gusteng ko na yung mata amang Kalbaw. Dua. Ne. Anyat bilbilangin niyo. Talaw. Dayta kalbom. Yan adin. Apa yun? Dayta pa'y tuk-tuk ko titapisin niyo mo. Yan na'y ko na nanalpi itay na. Di naklangan kasasao. No daytoy tumod la kalbaw. Ti ikim-kimot dayta sobil mau. Anya. Agpadatamot akalbo. Di mo amu aya dayta. Gusting kalbaw. Ulit-ulit na. Salbag na ayat. Tinira nakmatin. Nalpas. Dayta pa'y latay kunak. Naganap mo dayta, Gusteng. Pag-aayat mo mo't nga may nasutilan ni amang Panday Kalbaw. Dayta nga rod mariawak keng kuan na. Wan. Pakarayawam ni amang Panday Kalbaw gapot kinalakay ng tanay. Manulangal dawon sa nga gasot ng to. Yun nga rod. Kitsa pa'y lako matlasan ngagsaksakitan. So bantayan nyo aday bagkan Rosa. Diyo palubusan arumwar. Tama nga makasarak di tayo di mangustel kinkwana di na oras. Ay wan, bambantayan mi mutkat. Papaunos ko kin sekretarya dagiti kasapulan na papeles para ti ayuda na para ti sintinyal na. Ay, aga po. Iti gobyerno asa nga gasot aribo a pisos. Numadano na ti nga gasot atawon na. Wen, apama na madanon ti kaldawan ti kasangay na. Ipan min ijili. Maprosison ti may papanisiday. Ay, nagsaya atin no kasta. Kat no maawat tayo, ipaay tayo matlangking kwa na. Katangin amin na kayat na kanan. No kahit natagpasyar, ipasyar tayo. Awan sana kas ka dagiti daduma dit pagbibingayan dakit din tinasao akwar. Ay punot ako nam. Adapay katay pag-aapaan da. No mabingbingay, jay mang tartaraken ti ada mapaboran. Tirigat na. No kasta adandanin madanon ti may saan at angat isang gasot at tawin na. Adun ti kundi mayat ang mga iwan kengkwana. Nasa umon. Ngam, saan tamuta kasta? Ay talaga asaan. Tanya nga rod nga ay, sisak mo't lang ang tinabati nga anak na. Awan matkit di Ken agmay may samot ni Rosa nga po ko na.
Un nga raw, gam anyat panagkunam lakay. Hmm. Madanon na nga ta. Madanaganak no dadduma. Ta nagrigat na ringag. Kasla na tayo paikit din no dadduma. Anya? Wan, mapagbidotak na tayo no dadduma. Anya tayo na. Siyak ni Maria Santa Purisima Kayabkab. Si kanidume nga kakaysuna amanugang da kapid gusteng iti kakaysuna nga anak da. Ha? Uwan. Ammo ka dinak am-ammo. Ta sa anak-anak ka umay, di kasariyo ka ni Rosa. Nagiin na dayo kami kada kapid gusteng akatugangam, idi ubing kami pailaang. Imbaga kaon, tinagan kaw. Am-am muna kaon. Uwan. Sumra kayo, na Santissima Purisima. Pilusupo ka amanugang Ha? Na Santissima. Maria Santa Purisima Kayabkab, tinagan ko. Saan Santissima? Ha? Dayta tinagan ko. Nalawag. Ay, sorry nana. Ala, dumanon kayo. Rosa, umay ka man. Anta sa nga ilita ka kay kayabkab da tatang. Weng, kapidwak ni Maria Santa Purisima. Sudadya iti sana map nakitibingay na. No aday di sangpet ni ama ang amakmakan. Naagum daya kapidwak. Kasta aya tatang. Apay nga taadinan samat kaya ti umay diti balayo. Diya ka mo Mabain nga taa. Ada nga tabasol na kada kayo nga iso ti pagbabainan na nga umay ditoy. Amok pa yun. Bayan nyo lang. No di na kayo umay. Kaya't naamapan ni Apong ijibalay tapno makapagsarita da kano. Na. Naglukon. Dikit din lakay adandani di na mayadang dagitisakan na ti kinalakay na ti palatiwon na ibalayaw. Kasta ko mga rod ti ibagak. Linapdak ti bagik ta mga no ibaga na pa'y amakibibya nga. Sana mabalinti kasta kahit na mapasamak. Kintay ko na kon. Bantayan nyo ni amang panday, ha, Rosa? Wen matatang, todo bantay kami kini Apong Panday Kalbo. Numabalin la kumakit, ibaod mi pa yan tapno sigurado lang asan arumar. Nasayaat. No awan lat pa ka kumikumak una iji barangay hall. Ang mga nusyak ti mang bantay king kuana. Di kay madanagan, takanayo nak nga umalatiw diti balayo. Ay, wan gayam tatang. Kompleto ti credentials ni amang. Nakasagana aminan. Nasayaat no kasta, Rosa. Diyay ito lamang iprosisyon intun madanon ti orayin tayo. Mabiitin. Ag-countdown tayo kaday? Wala. May santumot ni amang panday asintinyal. Dito'y nagbugsutan, mako na nga iso ti kaunaan, anakadanon iti kasta nga edad. Wan nga raw. Ado dagiti nakadanon mo't iti no bintaan na stroke. Ngam sa nakaskin kwa na nga aldaw langin ti mauray, sang kakasot ng taon. Un kayam. Agudong kantaw ta agorder ka iti ado akik. Anya? Ado ake? Wen. Uray gumatang ka iti sangapulo. Amatugkilan mo iti sagsasanga-pulo a kandila. Imbag tula puyutan na intun selebrasyon ni kasangay na. Sangapulo a cake amatugkilan iti sagsasangapulo a kandila. Wen. Di sangagasot mo't a kandila ti puyutan to ni amang panday. Una. Sige. Sangagasot a kandila. Gumatangak to. Kapailan na nga ta apuyutan day ta akaadaw? Kabalan na. Ay, sustatang. Ang mga no day takit din ti pakatayan na.
Ah! Ada ka, Purisima. Kas makita yaw. Siyak ni Purisima. Ulit agbaak. Imbayak tapno mayra no dakmat iti sangagasot aribo a pisos a maalayaw. Apaman a magtengyo ti edad diyo a sangagasot. Sangagasot aribo a pesos. Wan, umayak makibingay. Ang mga no saan nga ibagbaga da guste nga danto kwartayo akastat kaaduna inton agkasangay kayaw. Awan dahita. Ah, no kasta. Awan imbaga da kada kayaw. Adan sa embagada. Mamat pati kayo. Awan dahita. Ay, sos! Adda! Ulit agbaak! Nuwasta. Dahita tigapuna. Wan! Ulit agbaak! Tapno amaw. Sana nga kabaw ita. Ngam. Agkabawak enton madamdama. Wenno. Enton bigat. Nga tano maitantan. Anya? Ket. Wang. Ada kanudak kela kwartak. Enton madanon ko. Tika aldawan ti panakayanak kau. Ngam. Nasakit tinakam kau. Nay, apay anasakit tinakam mo ulit agpanday. Gaputa. Taan niya? Ita. Taduduugan akon. Amarigrigatan akon amagna. Gapo iti sakit ko kano nga arthritis. Ay, arthritis ulitag. Ay, isumat lang nga isudayta. Ita, taado pa yun ti maiparit akanak. Isupay ti kaada ti kasta kaado akwarta. An-anwak paingay. Anyan. Nagsakay. Nagsakay. Ay, nagsakit tayo. Apong ulit agbaak. Ay, ilaunay tinasakit. Daytoy aray ti eskaw. Anay. Puso. Anay. Ayabam ni Gusteng. Tayo subli na kijay balayda. Yakayatan dito'y balayda rusa. Nagdagusam. Alam na. Santissima Purissima. Usang apaw iti tumang. Wan, siyak daytoy. Ni usa nga apo ko yo. Sa anak pa'y nga agkabaw ita. Iso nga amaw nga asawa na ka ni Domeng. Wan apong, siyak ti asawa ni Domeng. Apay ka di apong. Itid mo kanya kon dagitay papel anak ka isuratan ti dinamdamag mo maipapan kanya. Nakadulin apong. Apay ka de. Kasangay ko enton bigatan. Ket amangan numatayak taon. Kaya't
ikaw nga itad mo kanyak dayjay apapel. Takip kapakman pa'y kabayatan amaturuga. Sige, itad ko kada kayo. Ngam isubli yun to kanya ka. Tanapatagdagi di a dokumento para iti panang claim tayo iti kwartayo asa nga gasot aribo a pesos. Wag, itad mo kanyak. Itata sa anak pa'y nga agkabaw. Tanay, agkabaw akon enton madamdama. Saan kay ton nga am mo? Sige kayo! Hey, yaw! Hey, bigatan sa nga gasutan ni Amang. Rosa, rumwar kayon kan apong mo panday Tatang! Nanang! May kayo po matiti kwarto ni Apong Panday! Ha? Nay, apay. Apayan. Rosa. Anyat napasama kan ni Amang. Nakaturog ni Amang, Tatang! Kitahin niyo dagita na Dagita! Napigis-pigis sa papel. Nanini. Ay, dagitay samot dokumento apamanat nag-asang gasutitawon na dagitan, Rosa. Inala na takap-kapan na kanong. Ay, agure kayo. Eh. Anya agpaiso dagitag kay wara akas la napigis-pigis sa papel. Opo. Ay, Iso dagitan di papeles, Tatang! Nanang! Nalpas. Ay, Isong agpaiso na gituyan. na. Nanay, napigisag. Oh, no. Awanin na. Awanin pa managnag. Ay, kwartan. Nagbalin pa ya bataw tay kwartan ni Mr. Centennial. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.